Afoyo daga juli in meti kanena watin I one low television an kilonyani ema akwero. Tin nyo chaka idwe eni I yupwa ma waloni Ngec Ngene obi beri kakel iwu dana wa maunge yugi uneno gi bene TV nyo winyu duan gi bene eto chiji mogo matino ma ponge komgi. Tin watikala tin wa me pajo ma eno beri ken dana ma chaki magutiyu I media unyo I TV ken dana magutiyu ki diro ma wan ma wadoma waneno gi TV no waneno gi ki yom ich mada tin watiki mega makilonyeni Beatrice Okello Beatrice wajoli twali wan lu TV Afoyo mafut pia wachero kama bo ti dana maduong magipenyo kama wono ti ye joni giti kwena pedo waneno gi mayang era mapia wachero kama iti ye kama jimi meti timne kumbeti America tiet iwa kong Beatrice Okello berunga wan mayang ma tingana ma wadoma waneno wi TV mo kwano news ki diro ki yom ich wapenyo ma waneno I mano chuny ma yom ma waneno wi TV wa America tiet iwa Beatrice Okello berunga chako tiji UTV ni ning jimi mogo kinywali ki kwene be ana foyo ba Emma amoro un wengu tika nena wakumbeti ni an nyia kita Emma wajuni nyia bo nyia kilwani Beatrice Asensia akidi nyinki kana Okello ni nyingwara chako tiji TV uberu tugu pien kare enuni jomano giti TV ni no giloko maber dada ento gin weng kare mapat chidong ngari mo ma wachi la rema ento no beru mien babana ma kiguma raj kumbedi dong peni kilweno ni retired lieutenant Methodius Oto eno kwa chalo endana magi atwin west ni chuwai ni we kong wana chuli be kong wachi nyut kong ngoma maromo timone chuwai inke chi nyuti gi kong kita ki logo ki lemono kira lemono ki tiro kede kita ki tiro kede lemono chi an be dong ni no moda neno dong advertisement tie kitika luongo dana mo chet ka kwano news an batinga chiaro kuno ma o kuno ki penya ni ini kwano ki wako awai waka ete loke ni ngoni ni gwak nyo ichiari kwano ki London nyo America gini amachiko anba kwana weng ma kwano primary akwane Nairobi beno wa kwano ki lep Swahili one food wa duga no Uganda mwaka piera boro manyure Swahili ni betio makech anbe na temo Swahili na kira Kenya chidong abedi for training picha biara rio mo inge dong kikera de di Bami TV makita ana maro loki dano ni ano gineno ni bino mayot lok ma logo no beri wai lok mana atika loki class nyona atika lok gang ki luara wego no bino ma nen mabe chikita chako kede enodo chidong pimwaka para bichiel abedi TV anoni iti UTV pi mwaka para bichel ati UTV pi mwaka para bichel achari mwaka pia para alipachel mia bongwani piera bongwan wi rio agiro imwaka alibario ka bichel mano food kicharo UBC achara so kita charo kede ento tiji UTV ni no pi teacher madi ana kwano fu nyo agriculture ento fu enuni area ma ana specializing ye oberu extension ay chiero ka fu nyo dano fu so mirina mi loki dano tika kenyu ka tika loki ngare moni amieta ngeni uniang loke be loki dano umiri lok mano loke winye it ngare moni lok mogo pikareo lok temadiro ngi leba choliti lok mogo mano pek ki mogo mano lotinya na yo miro win mukene logo ne tiken lu diro ki ken
So poka ne eno. En kita chako kede eno. Ti atiu i Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries pi mwaka para ngwen. Ingeye dong amede achiaro ka tijbod jumi UN. I Food and Agriculture Organization FAO. Ma tiu kono weko dong tij kono i mwaka libario kia para bongwen 2019. Okay. Ba kong dong pia dong wachiaro kong dong kono lok me tij wa mi kong wange kong kama kinyueli ki ye kami don ye. La charo ki kumeba. Ila kin gang. Kita ngiyu kede kinyuala kigulu. Kigulu kuno, gulu no yang dit ba. Gulu no makakum gulu matini, umoro, amoro, kinuaya. Chidong gangwawan ma waaki iye, tie i kabiru makumbeti dong ti nuaya. Kiluone alero. Ya lero kuno gangwati kabiru makiluone langol. Achako kwan ki langol. Kare eno no babana uchiaro dong ka kwano Russia. Degree no kwano Russia. Mamana bene kigumbe mabe uchiaro beka kwano fony i Bristol in the United Kingdom. Chidong anda dong bodda dana. Ena yo fonya kiti beiru nyaga chuli. Kit mi lok ki waro chalo nyaga chuli mudoma be. So akwano langol ki madong mamano bino eno la fony mi TTC, teacher training. I Christ the King. Christ the King. Gangkwan matibulu. Secretary. Eneno. So wabeiru kono mado chwala chiara kwano kama kiluoni demonstration demon be chak TTC keje en demon enu ni ye gangkwan mi palumingo palu TTC mi fonyo lufonye akwano konki kuno tidong mababana udugu kare eno no kare pamin kuku maduong no tie pedo dugu cheni Uganda giko kwene i Nairobi enbe uchako fony kuno i Polytechnic Kenya Polytechnic wandong bene watinge kikany walupu kore kuno do ringo monji achiaro da mete kikwana i Nairobi akwano klaja rio mi i klaja bichiel i Uhuru Estate Primary School kikuna fonyo lep Swahili ma kilangol na domo lep achuli kikumeni mada fonyo lep Swahili lep mona no nakpa ingi kwan ke kwano ki charo no poli ngi en lep kirani le mono no tetek ki demono ki fonyo ki leba chuli ke le mono we are bedong people kono no kitika fonyo ki leba ngo enta chiaro meka kwan okay ma o kunu le mono no tek achako fonyo ne daga fonya lep Swahili no pangi wakit nyiga chiel mo chia fonyo weng kine mada o i class sa beach no kitimo contest mi lok kikuno kiluoni public speaking contest an bena achiaro kuno furati primary ma o kuno apaju ki daddy na ni daddy inba bini nenwa i final competition mi speaking contest kan wati dumole mo ni inbe ni logo pien ki gang po logo tutwal wa beri TV what yes so chiaro kuno ubedu en ki kume piyeni no ana yatika lok ki gumaraj kuno no kimiu chalo kalam kimi kalam no i practicing logi kum kalam chi chiaro de logo en lokeno ni i public speech ma o kunu kalam mano ana fonyo ni berupe tidong ki wachani kwandong ki moki keni chiet kere logi tan ni do on rula yetie rula pe bo ki kalam pien gen wengo beru bao la kirkenyu achiaro ki rula we are no dong tika rio tuan ngwech mo mingeni mani eni kumbela loga ngoka eni pien pat ki pencil
kamu mira waj pencil mira waj ruler atiego ma atiego dong awinyo ka dano goyo chingi Pepe nge gin melo. pa ngeyo uchake nieno enu ni amaro dong lok Confidence bo yupe. confidence au duogo pien atamo ni abitimo tuan bal pien ki loko lokao from kalam ikum ruler tidong kire enu do. Okay, madong ma furuti Nairobi. Imere ikwano secondary ni wenki Nairobi. Ako mwaka piera boro ingi lweny wadugo gang. So ma wadugo ni wadugo in 1979. 1979 no fura TP6. Ma wadugo ano ni kikerai Nakasero Primary School. Ki Nakasero dok ano dano kan dok giriak loyo dano Kenya. Kilok giweng. Chidong kilep muna kiwachi I had to up my game. Adok chien dok kafonyo ngo kit mi bedu dano mi Uganda. Kujano dong kilunga ni Jaluo. Pien nyama kidini kunu kiwachi Akinyi. Kenya begiti kere. And Jaluo ki lep luo ma wan walogo ni pebo bene. So ma dugu kany akwano primary 6 ki primary 7 in Nakasero Primary School. Kare ano no food Nakasero beba. Kumberi no pepe. No food beba dada kumberi dong UPE do. Ti dong kikuno akaro bena dada. Achiere Mount St. Mary's College na Magunga. Oi kwano na Magunga? Yes. Akwano kuno senior chiel up to senior mabichiel. Mwaka bichiel. Mwaka bichiel. I A level akwano science PCB. Mano mirina na miroberu dakta. Ine la tia Maria komero. Jimmy wenkira lemon why adapting. Chiara Nairobi adapting Swahili. Dugu Kenya adapting. Unfortunately, points maana no pero mutera mi bedungo dakta. Chiki karani akwana agriculture. Chibena no ni mirina mi bedu dakta ni no mi lok kidano. Chi ano ni agriculture bene abi logo kara kidano. Ento dano don ki pot yat, ki yedi, ki gweni, ki le. Ma bene no pirach. Ti don kire weng do bedu kumeno. Akwano yanu nutum. Ano teach pagamente. Ati you teach pagamente. Ti dong eni kum teach yanu ni aye. Miripa donye TV ubino ti da donye bekere eno. Ma pol dano ngeya chalo la kwa news. Pegi ngeya ma chalo la teach pagamente ya agriculture. Nano. Wanyo also wa ibe la tian ma kuire ma be pe yeru babani. La tian ma wie ti sharp. Ayela beru papat. Ngata balo jemi la yela. Ngata ka orio diwo chero kamiel la yela. Ngata kapitika kwan mabe la yela. So ayela beru papat. Ma itampa babana gwaka beru la yela. Ento ana ngeni pa beru la yela. Mira kong walok babani. O win version ebe. Okay, Beatrice, ma de do it yako kwan makere chako teach agriculture. Nutamiti ni amba mira bedu TV. Tama madiu bedu pay TV. Ento kita wachini umien wara ni mala rema eno Methodius. Umia challenge. Niba koi chinyut ki jane wabedu wani kede. Ke chinyut ki jane kong ni wan bene watie. Eno neno kira le mwana wai kere carrying yourself kede. Kumeno. Manyito neno potential. Eno watiyu wani kede. Anna bedu financial controller ne. En la business. So mano wachiero ka lok kidano chali World Food Program piano wilu produce. Chiaro bot lu World Food. Neno kita logo kede kijono wani ento ba. Kwa mwachiet kuja kong. Kita chano kede le mwana kuja. Neno kwa mwachiet kwa chinen kong gine. So kita donyo kede eno. Turo. Ento Udarobe. Ma okuno ano nyaka chuli mukene makilwonye ni Lucy Banya. En bene no dumu leb mono chalo mono kikumeni. Manyu Lucy kwa chako TG UTV before. Yes, ana no Lucy kuno.
Madong ki kuno ma anda chiero kuno ni guno ni no lepe dong tika doko mito uwa ni kong dong wa bam dano le u kwanda rio utinga wario so ki kero wa dong wa kwano da rio wan wa no Bale Francis kuno we undok ba umiyo challenge we anbe ka yupe dokong mabe manyuti wona rio won ki Lucy aye umiyo challenge be Bale Francis be kera le mono wa kero upping up his game manyuti credit be mirwa mi ke won eneno lo wa foi wa jolo be Bale Francis dano mage kwano news kumbeti wengi neno Bale Francis why inspiration why legends ento watikulo tingena wario ma Paul dano wigi will kalongo nyingi ena ye Beatrice gini Lucy so ke tira kon karma ini joining UTV kar enone no pien TV no ti achele kan wan malo tinga ne ti korneno TV chaka cha chel gi ko be cha bichel medwo en news no chaka kene cha rio angwen kong ma chel no cha dek ka dok la chien non ki loko news ma chel beru cha rio news ma rio beru cha angwen pien non loka ngeya do cha ko dok duongo so ini no Bale Francis be kono ano e kono so ke tiet iwa kong experience no tini ning me beru I TV a chele ken I Uganda ni olo ki fonyo wo ki training won ngo experience no tini ning fon ma di ma ki fonyi kere mi lok pe kadong pe romo lok naturally pe romo bene teach chalo me kwano news I lep ma pat ki lep ma migi ento gin ma ki lep mono ki luoni etiquette ki fonyi wo kere kitu meiri nen kere malo wanyu miru bet wa etika neno wangari moni anyim ka chani kitu meri buny kere wanyu miru po bet makwa no presentation neno kifonyi kere kit mi lok mot an ka tika loke kum gi moma no mako chwinya loko yor ento gi wayni ko miri lok mot pien ngare mono miru winyi madong la chien ki kelo juma gi timo sign language dok bene speedo miru dupin pien gieno miru kongu winy migi niyo ka gu tim ngo gu keri sign it joma gi nena ni so gu fonyo wa mere ni loko mot wek dano winy loko mot wek ngome tika wacho neni ukatio maleng pe nyam loka nyama jumo kene ka gitika loko yor tutwale pe winyu lok mukene chalo ka mono tika lok iri winyu ni Peter endo kai nano kita ki choy kede inani Peter kumeno so kifonyu wa eno ni kare eno ni no food wa kwano news I maki choya ikara touch kare eno ni computer no furu bina food pick typing no food typing kitimo ki typewriter maka bal mono time yene miero kon ki rucho ichodo kichi kagi mono bina foodi news hot off the press ko miri kwan handwritten mangare mono choyoni so wayu miero bedni ungi ki kara touch unen dano mano match bene tika rienyi wai so gin ma kifonyi wa madine eno Beatrice itami ni pian kira wachi kere naga nene wanong mal mo ti joining TV competi nyo media gene wane tutwale wan mo wadoma wanero watamani uruenyo nyo poti mini wa contribution wa kwanen kit fonyu mo mawarama learning from you itamani uramo katikila kuri program mo ma wa bien ufonki wan mawa furwati joining media and itamiti yeni ni ara jolo kit lokeno ni mada pien ka neno kita presenter tikere kunyoni TV tutwale juma gi presenting news gitika fonyo tim makitimo ki lobo mukene mapirwate kingo kwo pa wan juma kany pabe miyo nying TV ne nyo nying lukwane enta ageno ni neno gi
juma gi pore kimbedo munni juma gi mete gi lok leb mono chalo munni kun wan watiki kita wa logo ki leb mono maka wa logo leb mono eni kit ba mekwa ni dano dok noni eni dok logo leb mono mabe loyo kari wa munni pian munni yuayo mega yuaya wan ka dong wa yuayo mekwa yuaya pi wan ma wati northern connection ni no dong loke mo kene dong mako telebio pikati so gin ma neno ni raj tutwal kunyoni maro coping gin mo kene matika timme pe wati natural pe watika mine machalo wani eni so afuoyo tutwal kani wun kunyoni umiti wan juma analog ni wabin kong wafuny kong kiti timo jemi on screen no afoy loke mada luwara tie maguchago katigi me producing programs kai neno program eno documentaries maki airing i TV ineno ni quality ne part kipa no kidiubo i TV stations makunyoni so apoka ne tie bien kari chani dano timo jemi mabe la bon poro ne kikamo keme itamu ni kumbeti da lo tiano nyo dana magiti TV kumbeti kira lemon wai pegiti nacho gi coping parki won maya timo itamu ni guak dano pe ki diro nyo ki guak wachi patience nyo excellence gimire gitim jimi wake nan gi TV kakari kiet magitika timo neni eni pipa mirimi timo gimoni gitimo pinyute weki ngea ni ana celeb en karache eno ento ka itika timo ne pibe pa gimoni mai maro timo neni kati mapat man kumbedi watika loki leba chuli ineno loke bino mamet maku pien watika maro ngoma wawaju ento kanoni ngare moni miero timo program mo mituru iwinyu lepe no tika katima pat pien mite beden kau chalu jane enoni bedu kau pe yot so fonya ngo mera ma chwalo ne bot lo tian matino magi miere gi bed chalu wan chalu in fonya ngo mera ma chwalo ne bot wa ma wati media ni me achiel donyi media pien imaro tietu lok kidano pe donyi media pien imeti kineni so kai maro tietu lok kidano whether ibitiero lok me news nyo ibi kwano lok angeya nyo ibi kero program mo mi ododo umiro koi magi neno ni machiel me ario umiro loki ubeto natural pe ni pien Beatrice logo kiti eni anbo umira loko meno nyo naga yang bale logo ma wiro chiyen kiti eni anbo umira wet chiyen kuman nong style mamigi wek dano nge in machalo in pe in machalo la kop ngati ma dek team research nge jemi mapia icheri nyim dano kai bichero ka lok kunyoni president manyen ti America ke win kita Americans luo ke de TV gi pe chere waini Joseph Biden ini medo pieni ngeni Joe short pa Joseph ini chere luongo ni Joseph Biden no luong kita gen gi luoni Joe Biden neni ikwano jemi enonio ingeyu mai logo gyo kakare pe chiet machalo in latina chuli ichiwae ni new team o time peti kumeno so jema dek enoni magi money lok machalo in team research chi bedu presenter mabe madano bimaro ne manyi bedu household name mala bom mietone dano weng bingei ento kai bolle nyim dano
bolle kiti eni wij bobe willo gina dano be ngeme en la bolle ni so lok ma ana mero wajo kilo tieno ku nyoni magitika donyo kuno bed in pangi ke temo winyine any social media ma dong tie kumbeti ni jom mo kana nyolo tieno mo kana magitimo entertainment media guberga wachi media beba pechola chana maduong kichola li piara biche kan ikaru moti UTV ni no chul ji ma chalu chul ki ngongo gini no ji ma piara tek no chule no be chuli eno ni bai logada chule eno ni pe chule eno ni pe pol pa jemi eno kita wachi itimo pi mapa ticha no ni wano kichulu wa alibadek Achiel Rio adek pi kwano news achiel maka itiyu pi dwe achiel no ikwano news no kirionyo kidek ichabiara achiel ke ikwano kidek times adek ali babungwen times angwen ali piara adek kwa bichi kuma bene inflation beno pay kar ene so ali adek no biri wachili adi kumbeti eni bene 50,000 ali piara bich maki wajini no duong mekwani no nok Pien makeup ti ali badeka no ni pero amo timone ye wi we onen maleng ti chene eno ni bo mai bi rugu umiru bed bene ngo ichene eno ni cha mo kene ka moro ka bene pe mi gami miteri umiri ne ni tere kuno so miri patiche eno ni tutwale eno wati ye peni pichule chul ma di pe ye ichero pe bene an kana kero Well an micheri TV no romo o kadiwa alip mia chel ni anachel luero mira yu po mabe wit mira nen mabe ye wio mira cheri saloon no ni no mano abichero kwene katich wow mira nen ni ayu bo maleng bo mira nen ni panuoyo wek dano nen ni eni smart kari wa ching tien kari ka ruka kiti eni dano wa you're looking elegant pien dano ngiyo kineni maitimo ngo iruke maleng meno weng chene chani bene pibinu chuchuot ikuro kong dwe adek ko aleng ni kong wachier ke ywe manok ko walok wa med wadugi i lok me chiame pien lok e piere tek kong wachier ke ywe kong mo manok ko walok wadugi i program man mengej ki ngene afoy